Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinaga na Trixie, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagbaligak agpaiso iti tarigagay ko, ngam sa anak ang nagbalin anaragsak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Trixie, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inton maminsan, amukan ka ti may sapay agayam ko diti pagadalan. Iti kasta, talo tayo nga kukuyog. Dulakit di, agpapada ti vacant tayo. Ti kunamkit di, amum kanyak. Tapno adakad kaduak no kastaan ni Fidel ti kaduham nga aglan. Apay, saan mo akayat amam-am mo ti daduma friends ko? Kayat ko. Ang nasakit tinakam ko nga dan boyfriend mo. Ngamin, kayat asaunday ta. Adun ti oras mo para kenkwana ngam iti siya. Sorry ha. Amok ang nagtulag ta nga awan pa'y maki-boyfriend ka data. Ngamnat nagtirik na ka ni Fidel. Iso asinong bata ko? Ay, kaasi akmat. Ay, awan pa'y mat ngamin pakarik na ak iti ayat. Anya akaasi ngay bagbagam. Iso nga rod ako nak ayam amo ka ni Roxanne. Ay, Roxanne gayam tinagan na. Nagan na laangan. Napintas. Wan, talaga napintas ni Roxanne. Awan pa'y boyfriend na. Iso akayat mo nga agbalin mo't ang friend ko. Tapadak nga awan boyfriend na. Ibirbirukan ka nga rod iti friend mo. Tapno adamot kat kadwam, no kastaan ni Fidel, ti kadwak. Sige man langan. Amum nga rod kanya. Imbag man, ta-intex na, agpada ta-abakan ti ita. Ada kayat ko nga ipadamat kan ka. Anya da ita? Adan boyfriend ko. Agpaiso? Asino? Ni Fidel. Agpaiso? Amom ka di nga ado ti amok nga ag-crush kin ni Fidel. Talaga? Wan, ngam aging galaang mat iti crush. Diya ka mo ang nagaram-gayam kan ka. Sa anak namin na nagis-istoryakan ka. Taman mano, tamot nga kita. Kasano nga min, saan tamutin nga agkaseksyonan? Kaya't ko kumaayam amukan ka ni Dalen. Friend ko matlaang. Mabaling ka di? Apikit din na saan? O sige nga Rod. I-text kan tulat ta. Sigurado ka kadi iti dayto ay desisyon mo? Wan. Apay, agbabawi kan? Saan mat? Nga magnerbiyosa klaang. Kasanon, no sa anak akayat ni papam. Apay ko maasaan. Nasingpat ni papa. Idi imbaga nga adan ka ayan-ayat ko. Isupay tinangibaga ayam ammo. Ang kasanon no adda kon ijay. Kat ibaga na. Asaan pa'y amabalin ang makiayan-ayat ka? Nakarikaro no saan ka nga agpakita ken kuana. Ta saan ka kanu anapudno kanya, no saan ka nga agpakita ken kuana. Ala, makaamuditan. Ay, saan ka nga min amadanagan akastaa? Adda akmat akadwam. Sigurado ka napudno ka iti anak ko? Uwan sar, saan kunto alok kunti anak yo? Mabalin ka di amaamuan, nuanya ti trabaho dag itinaganaken ka. Ninanang agtagibalay. Adda istor abambantayan na. Kati amak, may sa aforman. Okay, ti may baga kada kayo. Agadal kayo pa'y nga umuna. Sana ga po ta mapalubusan kayon a makirelasyon ket aramiden yon ti kaykayat yo. Uwan sar, ikarik. Respetuak ti anak yo. Anya matimakunam, Trixie. Apay asaan ka mata na matagtagari. Dumdum nga gakmat iti tungtungan nyo, papa. Kat ikarik, lepasak ti panagadal ko. Saan kayo amadanagan? Tatong palak dagiti karik kada kayo. Dito'y ka namang rabi, Fidel.
Saan da ka kadi asapulin iti balayo? Nagpakadaak ka ni nanang ko, sir. Amo na ka din nga dakayan ayat mo? Wan, sir. Naibaga kon. O kailangan mo't kadakwada. Basta saan ko kano abay-bay anti panagadal ko. Nasaya at mat, taagpapada abakan titi oras tayo ita. Mayam amo kayo iti tunggal maysa. Dalen, iso ni Roxanne. Roxanne, iso ni Dalen. Hello, Dalen. Kanayon na ka maistorya ni Trixie kanya. Anya nga itis istoryaan na may papan kanya. Nga awan boyfriend ko. Saan? Ti ko na si kanti nang isukatan na kanya. Ngamin, agkaseksyonan kayo. Imbreak na kon, ta saan kami nga agkaseksyonan. Imbreak nakmutan. Insukat na kon kan ni Fidel. Anya kayo kadi. Uray anya pa'y ti mapaspasama. Saan kayo nga i-break anya? Agagayam tayo latta. Talaga? Siyempre mat Ay, mabit lang Sungbatak ni Fidel. Awisam gitoy. Takayat mi ama-am mo ti boyfriend mo. Urahin tayo biita ni Fidel. Imbagak nga umay dito kantin, takayat yung ama-am mo. Saan ko pa'y ngamin anakas kasango ti boyfriend mo? Apagbiit la ang amakisango kada kayo. Agdardaras ngamin. Pagbigyan na kayo kanulaang. Anya pa'y ngarod ngay. Agselos ka man ako nakon. Hello, ladies. Oh, aday tamat gaya man ni Fidel. Agtugaw ka, Fidel. Tayam amukan ka dagiti friends ko. Iso ni Roxanne, kan iso mat ni Dalen. Hi, Fidel. Ay na, nagugwapo ka man gaya man iti acid. Ha? Thank you. Nice meeting you. Sapay ko mata saan mo apagsangitan tigayam ko. Saan ka madanagan? Tadyak to pagsangitan tigayem mo. Agyaman kami tainik ka na kami iti oras tapno maam-amuda ka. Awan anyaman na. Oh, kasano? Panawan da kayo pa'y ditoy. Pasensya kayo na. Agdardarasak ngamin. Pasensya ka na. No saan ta mabalin nga ikuyog dagiti gagayem mo iti panagpasyerta. Kaya't kung amin adwa talaeng. Naruna, katumadanin ti sembrik tayo. Kailiw kan tulakit ti. Okay lang. Amok maawatan dakmat dagiti gagayam ko. Kat, anyang iti aramidam inton simbreak. Tulungak ni nanang ko iti store na. Iti kasta, makainanamat. Siga ngay. Awan, agkulong iji balay. No addan to oras ko. Agkita ta, oray sag paminsan. Wan Apay nga taasaan matan nga agchat-chat kanyak ni Fidel. Naka-online. Ngam dinak man lang malagip ako mustaan. Saan ko mat nga i-chat? No saan nga iso ti umuna? Makamo iti biyag na. Alangan asyak ti umuna amang kumusta kan ko na? Apay akaslasaan ka makatal na, Trixie. Pag nakaapag na, inton kuhan, kita am ti cellphone mo. At ka di ururayam nga awag. Awan, papa. Malasin ko iti rupam. At ka di problemam? Ada problema yo kini Fidel? Awan mga papa. Ngam, saan nga minan nga agchat-chat kanyak? Ang mga nubisi laeng. Mabalin akasta, papa. Namiss ka, gayam. Medyo atidugmat ngamin ti bakasyon tayo. Uray siyak. Namiss ka mat. Kat, kumusta kayo matan ka ni Fidel? Diyak man amo. Manipod idi simbreak. Manmanon nga agchat kanya. Oh, disi ka ti mangichat kan ko na. Iso ti rumbang amang ichat kanya. Ngam no saan ako napagan ano? Anya ngay ngarot. Sigod ka di nga iso ti umuna nga agchat? Wen, nagbaliw matan. Nagbiit kayo pailaang? Nagbaliwan adagos? Dayta nga ron ti pagsidda awa.
pasensyakan ha. Ha? Saan ka ang makadwaan nga ag-lunch ita? Agkita ngamin ita ka ni Antik iti kaasitgan a restaurant dito eh. Ay, amang ano kayat mo gayam ti sumurot? Saanan? Ijayak tulatan kantin amangan. Padasag nga i-text ni Roxanne, ta iso ti kadwak. Okay. When gayam, ni Fidel, saan kayo pa nagkita? Baybay amon da dya tao. Gudi. No saan nak amalagip, makamon itibiyag na. Ano sa kuntimangan asisya? Saan mat ang makaumay ni Roxanne? Ada ka nung importante apapanan na. Ha? Nidalin tayo umawawag. Apay niya ta. Song batak. Hello? Trixie, saan ka kumaamakmaklat? Itibagakan ka ha? Anya dayta? Dito'y restaurant nga imayan mi ka ni auntie. At dito'y daroksan kan Fidel. Nag-sweet da. Agsinsinubo da pay. Ay, sigurado. At da relasyon da. Anya? Isumat lagayam. Maawatak itanti amin. Isumat lagayam asaan na kun apagan ano? Insukat nakmat gayaman. Nagbiit mat nanti pa nakaumam kanyak. Anya ka din ti bagbagam. Saan ka na umakan ka? Pakawanan nak. Doon nasulisugak ka ni Roxanne. Ngam si katipod nung ay ayatak. I-break ko ni Roxanne para kan ka. Saanan? Ituloy yun tinagkinaawatan nyo. Tas saan kan akayat? Jack ni namnama akastoy ti aramitam kanyak. Saan? Pangasim. Di na ko may break. Sikati kayat ko, Trixie. Nupod no nga ay ayatan nak. Saan mo ang maaramid kanyak ti kastoy? Para dayta iti panangagaw mo iti boyfriend ko. No kasta, amumon? Sorry, Trixie. Ngamjak mabalin apalabsan ti gundaway anak kaasidaga kon kin ni Fidel. Nabayagan nga agayatak kin ni Fidel. Nga oray amom ang boyfriend kon? Sorry, day talaan ti amok amay bagak. Kaasi kamat. Amok asi ka tinanggargari iti boyfriend ko. Kati may bagak. Oray kabukbukuda mo ti inagaw mo alalaki. Awanan kayo itibain. Nagsakit, Belen. Masagsagtanak matlaang nga makakitkita iti post ni Roxanne. Anaragsagta nga ako'y kuyog ka ni Fidel. Nasakit tinagam ko. Saan mo ngamin akit kita ang dagiti post na I-black moon. Ay, awan sirbi ti gayam akas kan kuha na. Sana mabalin. Tiyan niya. Asyag tagbalin na nakakaasi. Idinto tagragrag sakda. Anya ti aramidan. Urayam no anya ti aramidan. Ay, friend, saan ka nga agar aramid iti pagdaksam? Laglagi pam. Umadanin ti graduation tayo. Agyaman ak ta sinong batam ti awag ko, Fidel. Apay nga inawagan na, Trixie. Da ka di ibagam. Kumusta kan? Inawagan ka? Tadyak gayam kabaulan ang mapukaw ka itibiyag ko. Kunak no kabaulan ka lipatan. Ngam saan gayam? Kunak nga may saan ako nakayat. Ngamita, numanugot kang isublita ti relasyon ta. Nakasaga na ak amang i-break ka ni Roxanne. Agpaiso? Wan, di mat kinunak, asikat ay ayatek. Saan lang amin asumardang nga agjat edi ni Roxanne, iswakas jeti na pasamak. Amok nga damat basol ko, isung agkidawag iti pamakawan mo. Nukasta, aramidem nga rod ti rumbang, makibreak kan ni Roxanne. Anya ka di tinaramid mo? Panagkunam ka di kat nasaya at dayjay nga inaramid mo? Kas
Basta ti amok ang makapalag-an itiriknak, Dalen. Panagkunam ka di kat agtal na ti panunot mo iti kasdyan nga inaramid mo? Panagkunam ka di kat agragsak ka? Diyan mo, basta tinapatag ita. Napagsubli ti sigod ako kwak. Ita ti aldaw ti graduation yo. Rumbang ko manaragsak ka, iha. Diyan mo, papa. Kunak no naragsakak iti inaramid ko. Ngam saan mat gayam. At dalata iti panunot ko. Ti pananglo ko kanyak ni Fidel. Amom no apay akas tatirik nam, iha. Papa. Gapu ta saan na panagayat ti adda iti pusom ita. No dikat panagibalas. Anya ti rumbang aramidak, papa. Makibreak kan kini Fidel. Lipata mo tinapasamak. Tapno agtalnan ti panunot mo. Anya ti planong ita? Tanalpasan ti graduation. Agabroad akon, Dalen. Nakibreak akon ka ni Fidel. Agpaiso ti kunam kanyak. Sa anak tong agragsak. Kanayon lata mapampanunot ko ti pananglo ko kanyak ni Fidel. Husto ti kasta nga inaramid mo, friend. Lipat mo day di apasama. Kat sapay la kumaa. Tadi naktuliplipatan no addakan ija abroad. Saan kanto ang malipatan, gayam? Nagbalin ka anapod no agayam kanya. Oray may sa tigayam ko. Nukaskan ka. Ita, natalnan ti panunot ko, nga adda dito'y balasyo taaw, Mr. Lonely. Agupat atawan kon dito'y, kaya't nadamag ko, anang asawa maten ni Fidel. To'y pagayam mo, Trixie. Agyaman nakpagayam Trixie, iti deto'y apakasaritaam. Kaya't timakunak, saan ada kayo tinaikari iti tunggal may sakin ni Fidel? Ala, di mo lata seraan ti pusom, iti sabali manen nga ayat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Trixie, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.